uJesu uthe seqedile ukudala izulu lomhlaba kuthiwa he rested. Namhlanje ngizokutshela resta, phumula. Kulabanye abantu mzalwane othandekayo abasebenza from Monday to Monday abaphumuli. uJesu wabusisa ilanga lesi-7 wathi ngelanga lesi-7 bazahamba beresta bekhonza labanye abantwana. Kufika iweekend akuphumule mngani wami. Kulabanye abahlala eBurnside abahlala bebhena ama-calories from Monday to Monday abaphumuli. Ngeweekend sesikutshintsha indlu susiyahlala ephumula ukuze uphumule lawe ngeweekend njengabanye abantwana abadalwa nguJesu. Kulabanye abahlala entshonalanga kodwa ilanga nxa litshona abaphumuli. Zwana, ngeweekend sesikutshintsha susiyahlala ephumula mngani wami ukuze uphumule ngosuku lweSabatha. Kulabanye mzalwane othandekayo abahlala eQueenspark kodwa nxa iweekend ifika abakwanisa ukupaka njengamanye ama-queens. Ngeweekend sesikutshintsha susiyahlala ephumula ukuze uphumule lawe ngosuku lweSabatha. uJesu uthe eqedile ukudala izulu lomhlaba kuthiwa waphumula walwenza usuku lwabangcwele. Phumula mzalwane othandekayo ukutshone lemuli. Phumula mzalwane othandekayo ukutshone labazalwane. Phumula mzalwane othandekayo ukuyemtshela uJesu ebandleni ngalokho okukuhluphayo.